Gikeno kinene ni githiete na mbere kuriruka nenda-ini cia gukinyaniria thutha wa DJ Covenant mutabania wa show ya rurumuka karavisheni-ini ya Inooro TV kuheana gaceneni ka mundu uria kuyukia kwigwatira ithenya riria riatigirwo ni mutabania wa nahau kabere uria wehereire show ino oikaine ta Helen Muthoni, haria riu tukoretwo tukiona DJ Covenant aka DJ Matejo akinyita ugeni andu aria ni co-host anyitiriri kuma kiumia kia mbere thutha wa Helen Muthoni gukwitwo wira ucio, haria host wa mbere uria wakenerirwo muno ni gicunji kinene kia iroreri na mashabiki ma Inooro TV muini Joy Janet, haria we all believed niwe new host wa tabarira ino ya rurumuka, but shock to many show ino ni koretwo na ageni aingi muno ta presenter wa Huwa Karithi, muini Triza Zebed, muthaki wa mithako ya ngerekano, gospel artist Karo Mwaura na angi aingi, na la Sunday nio munyitiriri mweru Keziah wa Kariuki uria wetitio ni namba nene ya eroreri ya show ino atabanirie rurumuka hamwe na DJ Covenant, haria riu ahuthiria nenda mashabiki make oho na other Kikuyu top celebrities mendekithitie Keziah wa Kariuki akorwo akiheo kamweke karavisheni-ini ino ya Inooro TV ta mutabania mweru wa show ya rurumuka iria tabanagio o muthenya wa kiumia, akirikomendwo ni a bigger percentage ya eroreri a show ino ta best option presenter wa kuyukia ithenya ria Helen Muthoni. Na riu ndeto ici ni ciakanitie mwaki wa kiririmbi thutha wa DJ Covenant kuheo mukana wa kurehe munyitiriri mweru kiumia giukite, pressure iria arathie na mbere kwamukira thutha wake kurekereria gathenema gake na Keziah wa Kariuki, haria onanitie ngwataniro yao ya show ino iria maratabanirie ria mbere la Sunday na Keziah wa Kariuki. DJ yoyo akionania sceneries njega muno ya behind the camera, haria Keziah wa Kariuki araruta DJ Covenant igoti akimwira oe icoki. Riu ndumiriri ino ya DJ hamwe na giko giki kiao gikionania finally ni marikitie kumenya mutabania mweru no, na riu DJ Covenant ni arikitie kuiga icoki riake thi na gucuri kigoti giake, akionania kurikia wira muritu uria akoretwo naguo wa gwetha na ku-invite a suitable co-host wa rurumuka every Sunday. Keziah akimucokeria erindi kuoya mweke uyu haria athiete na mbere guikia ciugo ingi na kuga DJ Covenant ndingithura gukuruta igoti ona miaka itano iguka. Keziah akirekereria another proof ya kuonania nao invitations ya ageni anyitiriri agutabania show ino possibly ni kinyite mwico, na if tike agukorwo akioya ithenya riu it's clear mutabania mweru akuma kuri ageni aria othe makoretwo magitabania show ino kuma riria Helen Muthoni aumire, mafans magiukirira DJ Covenant na kumwikiria ndumiriri ici cia kumuhe mukana matongoirio ni Catherine K akiuga Friday imebakisha siku moja ujaribu kuleta swali la mundu no we will stone you, case is closed. DJ akimenyithio muthenya wa Friday ya rucio ndakanagerie kurehe poster yake ya kuria mundu no Peter Gathungu Karuba akimwira hatutaki mundu no ringi na sitarudia tena kama sio Keziah ni Keziah wa Kariuki period. Uyo nake akira Keziah congratulations Keziah wa Kariuki, we are happy if Inooro TV have considered our wish, you deserve it na unisalimie leo. Oho aini ona makeyumiria kwendithiria kana kwendekithia na gusupport Keziah wa Kariuki to be considered as the suitable new host wa rurumuka show. Muini Mary Lincoln agikia ihoya riake kwa Inooro TV na ndumiriri nguhi ati Dear Inooro TV, agikira mbica ya Keziah wa Kariuki ona kese wa wili official akiuga copied from Mary Lincoln. Dear Inooro TV, tumechoka na mundu no kama sio huyu hatutaki. Keziah wa Kariuki deserve it. Ihoya riria rikiirio Inooro TV, onake Keziah akionania wendo munene wa kuoya ithenya riu tukimwendithiria all the very best.